Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak mencela. Akhir gula nikah potong tulang ni kebuk semua banyak gula nikah dalam keadaan sakit petong bulan nikah. Ya Allah, mak tepak ke gula, tak tepak ke tetangga mak gula setabraan sampai gula nikah jalan tak bisa nikah makan sampai makin tak langkung. Gula nikah makan mun pengajian nikah pasti toju maki beda para kiai beda para habaib gula bani karena gula mun kotu mancing mun mancing abid gula tak kuat. Engki toju mun toju abid gula tak kuat. Keng mun pang tapangan abid ajarok norok lebih tong pesen aja buk ki agel dia tak percaya mah ayo mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula mikir dak macam gula tapi hadirin gula pandai pikir takdir Allah ni kalau kata dak secuba takdir Allah ni kepukus kapi gula penabit kan pahabali ke beduk hadirin pahabali ke beduk dia gula ki atung keten karena tak bisa jalan debak ke beduk mun beda kerja bakti kas mun beda lako beduk kan biasanya setiap Jumat alako bersih-bersih pondok ni ke beda pembangunan santri kan ipakon alako kapi mateng beto terus alako ngecor senika satu aja santri ipakon alako gula bi kiai tak bagi alako. Oh dia la alako nang tina selain boleh alako. Gula kan pikir alhamdulillah untung tetap berak jangan gula. Jadi ikir pikir abangki. Jadi makanya takdir Allah ni gula ben sampean tak bisa. Gula mikir tapi kok deki mung keluar di pondok pahala kuan apa aja abek beten ngak nikah. Bi Allah ternyata ibrik kelakuan lain gula. Ibrik kegiatan sekegiatan ni kata usah ngakui tenaga, cuma ngakui culut. Alhamdulillah. Dan mungkin saya akan tak orang gula. Makilah gula tak namen padi bu, mengkroking masalah beras. Alhamdulillah gelak pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ulamauna al-a'izza, guru beten kaula juga guru ajunan sekesempatan mangken hadir ekak dinto tempat ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Hamid Muhammad, ajunan semulja Kiai Haji Fawaid Baydawi, ajunan Kiai Haji Asy'ari, ajunan Kiai Haji Buzairi, ajunan Kiai Haji Syafi'i, Kiai Haji As-Sa'ati, tor seteja para kiai. Tak langkong ten gulanya oneti toju ekor se kiai. Tak langkong. Ika ibri ekor se ni ke beni keng mulja keng polan keni.
Jadi saya budi mak lengat elak. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, beda telok sifat kak dintomun sampai eka andi bi kaula ajunan. Allah ni ketukan luar biasa. Bahkan saking dari itu karena Allah ketika kaula ben ajunan telok sifat ni ka iyobu hadirin. Sampai kaula ben ajunan ni ka bi Allah yusir dari tunya ni. Dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala kak dinto ajabu. Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i falyatlub lahu rabban siwa'i. Hei orang cadung, beda telok perkara nikah, beda telok saya patah ateh, beda telok kalakon ate mun kula ben ajunan sampai andi saya telok nikah. Saking dari itu karena Allah kau udah ben ajunan pakon keluar dari langit ben bumi. Pah keluar agak kemana kak? Mun disuruh keluar dari cedung pun lampian bisa ngale kacan. Dia bini boleh kasa. Mun sampian yusir dari Sumenep mek pola bisa ke Bengkalan, ntar ke Compo. Mun esoro keluar dari langit ben bumi, falyakhruj min baini ardi wa samai, keluar dari antara langit bentang bumi. Kak kemma kau leben ajunan cek make mati ku leben sambian kuburna pakune bumi bah buru kak kemma arrona ku leben ajunan fauqas samawati sab'i, beda langit kapeng petok kau leben ajunan bah buru kak kemma kau leben ajunan mun etondung ero keluar dari langit ben bumi. Selebih sarapole saking dari itu karena Allah falyatlub lahu rabban siwa'i. Orang ni kamun pakun telok sepat ni ka iyobu pakun nyari pangeran selain sengkok debun Allah. Pah saya penta amun bani Allah setelok ni kibitan gulai pada apa kalau ben pengarap ketika kau leben ajunan oning setelok manter kau leben ajunan setelok ni kata iyobu sehingga sepat setelok ni kalau eka andi bi kau le ajunan makle kau leben ajunan tak pentu ni benta itu kan di sareng Allah. Amin Allahumma. Nomor situng panapa hadirin? Nomor situng kau leben ajunan malam yarda bi qada'i, siapa orang saya tak ridho kalaben ketetepna Allah. Kau leben ajunan ni kan takdir bang saya bang tak pada tengki kak engki kan Khalil Yasin dadi reng Bengkalan sampean dadi orang Sumenep toman minta sampean dadi reng Cedung ni enten kan bunda bunda keng minta kula ban sampean kula bunda bunda minta nang India ya belum ban majadi kula lah milo kula lekan kula ban sampean kan tak minta beda Sumenep beda Cedung ni kalau minta cak dah pada minta kula ban sampean kan minta nang Jakarta kabeh boy nggih kan itu tiaki laki atau bini sampean teman mengajukan proposal lambek titi laki bini punten kan romoro itu mau laki romoro itu mau bini empian batak itu ya Allah gula hepa bini ya Allah ada gula pangandung ngedok pangeran umpama letak rito kalaban paparing Allah sementara paparing Allah gak dinto merupakan takdir saya pasti bagus hadirin gula benajunan ini kata uning fa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Cepon Allah dalam Al-Quran bisa saja kau leben ajunan tak seneng dek ketakdir ku leben sampian atau tak seneng dek ketung situng fahuwa khairul lakum padahal kak dinto lebih bagus dek kau le ajunan terkadang ku leben ajunan becik dek ketakdir tak seneng kalau ben ketentuan me pada iya kok me pada iya ternyata kak dinto lebih bagus mengku ajunan Allah Subhanahu. Hadirin dan gula nikai pun duk dimin tahun 2004 nika pernah mengalami kecelakaan dan gula mengalami kecelakaan total sarah gula nikah sampai gula nikah sakit tak bisa jaga selama 7 bulan dan gula istirahat dari pondok selama 2 tahun padahal gula nikah kecelakaan dulu pati santak cuma yom cium sepeda motor nyium sepeda apa? Oke, jadi nyium keng santak gelu akhir gula nikah potong tolang nikah buk semua banyak gula nikah dalam keadaan sakit 7 bulan nikah ya Allah mak tepak ke gula tak tepak ke tetangga
mak gula si tabrakan sampai gula dekat jalan tak bisa nika makan sampai makin tak langkung gula nika makan mun pengajian nika pasti toju maki beda para kiai beda para habaib gula bani karena gula mun kotu mancing mun mancing abid gula tak kuat ki toju mun toju abid gula tak kuat keng mun pangtapangan abid ajarok norok lebih tong pesen jebuk ki agel dia tak percaya mayo mana Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula mikir dak macam gula. Tapi hadirin, gula pani pikir takdir Allah ni kalau kata dak secuba. Takdir Allah ni fokus kapi. Gula panabit kan pahabali ka bodok hadirin. Pahabali ka bodok. Dia gula ki atung keten kada tak bisa jalan. Debak ka bodok mun beda kerja bakti ka. Mun beda lako bodok kan biasanya setiap Jumat alako bersih-bersih. Pondok ni ka beda pembangunan santri kan pakon alako kapi. Mateng beto terus alako ngecor senika satu aja santri pakon alako ku lebih kiai tak bagi alako la alako nang tina selain boleh alako gule kan bekar alhamdulillah untung tetap berak jangan gula tadi ikar pikir abang ki tadi makanya takdir Allah ni gula ben sampean tak bisa gula mikir tapi kok deki mengkeluar di pondok pahala kuan apa aja abek beten ngak nikah bi Allah ternyata ibri kelakuan lain gula ibri kegiatan sekegiatan ini kata usah ngakui tenaga cuma ngakui culut alhamdulillah dan makin saya akan tak orang gula makilah gula tak namen padi bu mengkerokeng masalah beras alhamdulillah gelak pagi nyuates makin gak kantor kedi boleh bodoh boleh ya kan beda biasa deki kantornya punten kayak ngatanya tadi lo napa gula mah gimana gaman lo teman anu boleh beri galak tak beri dente tak ikut bayar ruwet boleh dente tadi dente boleh dente boleh pun tadi nginep je boleh leku buk ini patah kamunya kucing gini kita Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa saus takdir Allah. Saya kesokan Allah dak kaul ajunan. Pasti takdirnya kelebih saya dak kaul ajunan hadirin. Tak ada takdir Allah gak dito. Saya tak bagus. Cuman bidanah akhir ayat nikah. Ibi Allah dibaki. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah seuning kaul ben ajunan saya tahu. Saya tahu ning. Allah seuning. Jadi mun gula ben ajunan aroma sa takdir ni kepada saya tak saya beni takdir saya tak saya keng gula ben ajunan pulan tauning ka hikmah dak ka takdir panapa hikmana dari saya tentu akidah kaul ajunan gula ben ajunan berarti orang melarat gula ben ajunan ya Allah pacik melarat ya Allah tatang kesuki kapi gula pah melarat ka tibi le mungkin kalau ben melarat ni gula ben sampian tak andi ate sombong kalau ben melarat gula ben sampian tak andi ate cerek mungkin kelaban melarat guna ben sampian ni kata tangke ni kata angko teti orang soki ben teti orang melarat ni hadirin pada ujian guna ben sampian orang masa uji ketika melarat padahal soki ni ke ujian lebih berat daripada melarat ben banyak orang sukses ketika uji kelaban melarat banyak orang ni gagal ketika uji kelaban soki bener apa orang melarat ni ada syarat tak butuh syarat iklan jadi nak kanak nyengku mari acara na bulan ikyai na laung kegelak jadi gula nyengku kancan na bulan ni kini Allahumma sholli ala Muhammad banyak orang asal ketika ibrik melarat padahal banyak sesukses ketika uji kelaban melarat tapi banyak gagal ketika uji kelaban soki apa melarat miskin kalau putus syarat orang soki amu bilen muntak muka kaca sombong kan orang melarat numpak mobil kaca na tak buka benikeng sombong si muka lo tahu ya sehari di macet muka mun lambe kan menurut muka kaca kan ya poter mobil deh mun makin kan cepet dua muka kaca na pani tajok tu pak kalabung ke siya buka lo orang soki mun epentai
epentain amal untuk epentai sombengan pahabri jadi cerai kan. Orang melarat epentai sombengan lo abri tak cerai. Apa sih bagi saking tadi? Jadi turun kadang manusia ini kemun iukur kan nafsu tak cocok hadirin. Keng mun epa bali kesokan Allah pasti lebih bagus. Sapora ibadat celeng, ibadat tipote. Turun kadang orang. Turun kadang orang nikah banyak aroma sayuji ketika celeng, aroma saibri nikmat ketika epa pote. Padahal kula benajunan tak uning rahasia Allah. Bisa saja kalau ben epa celeng kula benajunan pah tak paju kering bini. Engki kan? Gara-gara tak paju kering bini kula ben sampean aman tak maksiat. Kula ben sampean tak pun tilpunan. Nilpun ben sapa cak ada ende. Betul iya, Bu? Engki. Kalau ben kula benajunan epa teti orang saya tak pote umpamana. Oh tak genteng umpamana. Saya genteng lah andi cewek peto pun malam keluar hadirin. Dengan dua-duaan bisa amaksiat, dibetil pun video callan amaksiat. Kula ben ajunan bi Allah sayuji kalau ben tak genteng, tak paju gareng bini. Alhamdulillah, tak amaksiat. Amaksiat ben siapa mun bu siat delondeng. Kan ngki hadirin. Terkadang kula ben ajunan mun yokur kalau ben nafsu ingat satu. Karena nafsu pengaturana belum tentu bagus. Keng mun yokur epa beli ke syariat, epa beli ke Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja Kak Din itu merupakan hal yang paling bagus keng kula ben ajuan Kak Din itu tak sadar. Jelas. Epa melarat, epa tak genteng, mungkin epa tak ratin. Selain seratin awak cowokan pun malam keluar ten gantian cowok amaksiat. Kula ben ajunan saya epa tak ratin pun ten aman tak ada kenapa. Mungkin secara pandangan manusia kula ben sampian enak, kula ben sampian tak paju, tapi justru mungku Allah Kak Din itu semulja. Justru mungku Allah Kak Din itu titilan-tilan selamat dari tunjakan tos ke akhirat. Tai bangki kula ben ajunan. Mangkana kau leben ajunan tak ada lain kalau ben ketika nerima takdir kecuali situng kau leben ajunan kutu asyukur da Allah subhanahu asyukur da ajunan Allah subhanahu. Hadirin dan gula lambat nikah toman mintaring bini sampai 6 orang ada ende ketika gula abinya 6 orang bini epenta ada ende situng epenta maaf mas kau terlalu tampan untukku mulai kada juga kemarin ini hidi lo percaya jam pian cek gula gendeng tak kira percaya cek gula bayi lo percaya saampona abid sampai menem nikah baru panabid situng sendok sebagai kabin bi gula. Hadirin lambak gula ketika lambak gula ketika minta tak etrema minta lo etrema ya Allah pasti kerja seni kan jangan gula sampai mikir mau sampai 2015 tak abin nih alaki ya boyu jarang bini ada kapan dipikir mangken hadirin pan dipikir mangken gula mangken asyukur 6 ring bini nih kan nolak kapi ke gula dan gula mangken asyukur pangki mangken bitan gula rahasia Allah banyak alasan nah salah situngah dari situng semenem mereka berdeset cimen mereka mensyaratkan kula nikah kutunan nang ibung kona karena andi lembaga. Jadi kula nikah tak bisa mulai ke compok si bini tak bisa ikibah. Jadi kula kutunan nang kono si bini karena berdesa andi lembaga. Ketika mangkin kula compok muka pondok alhamdulillah. Jadi lambak kalau kula tolak bi reng bini sandi pondok sandi lembaga pendidikan keng bi Allah dan kula pemuka pendidikan tibi compok. Jadi pan mangkin kapi panikir pikir keng tak boleh kapi alasan. Karena kula tahu ya intinya pokok pan mangkin pikir kula pas alhamdulillah lambak tolak jang kula. Pas ternyata saya beri situng semangkin ni kasi luar biasa. Teti takdir Allah ni kata tidak secuba. Kau leben ajunan mun aroma sa takdir Allah ni kepada saya tak say. Keng kula ben ajun keng pelan tak uning karahasia saya kasokani Allah. Jak saking uning karahasia saya kasokani Allah. Setiap musibah saya berkidak kau ajunan, kau leben ajunan pasti asyukur da Allah Subhanahu. Mangkana para nabi ben rasul kak ditu hadirin. Beni syukur tapi syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun ben sakoni min ibadi dari tangkabul asyakur nikah mubalaghah cek pun ulama cek asyukur nabi ben rasul ke beni asyukur beni syukur tapi syakur ni cek asyukur kula ben ajunan mun oleh nikmat sa asyukur nabi ben rasul ni kemun ibri musibah ni ka asyukur me asyukur karena uning rahasia bahwa musibah ni hadirin ada musibah ni ka macuba ka kula ben ajunan musibah ni
kekulaban ajunan situng ngangkat derajat. Nomor 2 nyapora dosa. Nomor 3 makempang urusan akhirat. Nomor 4 beda perkara musibah raja saya penyimpang kalaban paringi musibah kene di kulaban ajunan. Jelas. Ecek pun gelak kalaban coba kulaban ajunan tak gendang pah tak paju karing bini. Gara-gara tak paju pah tak maksiat bendeng bini. Asli nah coba kulaban ajunan tak gendeng ini sebenarnya adalah musibah kene tempeng musibah kulaban ajunan genteng tapi azina genteng tapi nan bendeng bini beni mahram mah sita jalan celaka sampai ke akhirat kulaban ajunan. Jelas. Maka para nabi pun para rasul itu ketika bini musibah nah pedabuna alhamdulillah. Contohnya Nabi Ayub ni ketika mari kabar romana sampean taubar putrana sampean gak dinto mangken seta Nabi Ayub sampean mangken tepani musibah raja ketika mireng Roma atau beranak sete. Nah apa bunah Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah. Poci kagungna Allah. Jeung Allah sabri. Bi Allah kesukane kalak boleh ajak lagar taruk nuruk. Cek gula benajunan pada keng ibri. Masalah keng kalak boleh tak kesukane sabri. Cek gula ben sampean odi bae tak minta. Pamate. Napa cak si mau odi? Cek gula ben sampean tak minta odi tur kadang odi tibi. Bocah pendong ngebenti Suriah. Maksudnya bahaya dina. Kuleban jak burung kok. Bang kabin sekali bi kok kemarin ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Debakan di magi, Bu. Odi tibi. Allah odik tibi saya kayak ngai. Malam yarda bi qada'i orang saya tak ridho. Ben ternyata hadirin kula benajunan sakit hati nikah. Kula benajunan sakit hati nikah asli nomor kena tak ridho nikah. Orang selok ridho nikah hati bakal sumpek. Hati bakal ruwet. Kula benajunan melarat pak tak ridho. Ya Allah, me pak cek melarat tegelu. Me pak aba nikah si maruwet. Cek sih ngelari itu anak, pukul ben sampean peleg. Cek gula ben sampean antara soki ben miskin, nah apa biden tak karo nafsu asdin. Pamiskin yang manusia nikah hadirin punten pekun ngakan, cangring konah, orang recong tak kira kala pakan nah pekun kala omurah. Bedoring melarat sampai tak ngakan pah mate kan to. Kan punten pekun ibadah erbi Allah tinggi. Terus sesoki seandik beras belum ngesakan pekun sampai ring ada kan pada pun si melarat jak magi si melarat pakun sabereng sesoki pakun sabereng pada bum yang lain mun soki ju meli rokok kan sapres mun si melarat meli rokok kan sebungkus meli sapres atau sebungkus kenyot pakun kan sebetang masa pulan soki meli sapres kenyot kan sebolong tak pada kan gitu. Terakhir keadaan nih kan serta kok cukup nih. Lihat kan pada ki. Ya lain mun soki jo rokok Marlboro kan 42 mun melarat opet kan 10.000. 42 ben 10.000 pakun pan esomet pakun teti kokos. Masa pelan Marlboro kan 42 pan esomet pah teti garagar. Pada kan ki. Tak kerocang nafsu selain. Ya lah iya lah pada teti kokos tapi rasanya lain. Mun Marlboro jo nyaman cek kan 42. Keng mun open renja tak nyaman cek dengan gen 10.000. Sama nyaman kokos pala mari kenyot pakun esempuraki. Masa pulan Marlboro gen 42 mari kenyot pahe kain. Minta ibuang kok Ustaz. Mancong gen 42 nih. Kan punten kan ki. Kan pada. Malah senya rokok Marlboro nih kemun sampai esomet pah iki bak sepedaan motor kenyot dukale kari kebus. Mun tepak kau pet nih kehadirin. Dia tak luang ceng mate. Nangkin somet boleh deh Pak Karom. Aku ngerokok pengaruh ya rokok opet nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Menter kau lebih najunan. Paring na ate si ridho dek ketakdir Allah. Ki. Betul melarat parido pasti. Beda maksud bagus tak mungkin tak bagus pasoki bi Allah pasti bi Allah sampean beda maksud bagus ing lambe mangkana pasoki sampean melarat karena sampean mun soki nikah mungkin cerai melarat bi Allah makanya dengan hadis qudsi selain beda Allah debus nikah
inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina wa idza afqartuhu afsadtu alaihi dinah. Dari tangkabula je beda orang bikok lakar miskin melarat tak pantas mun soki. Karena mun soki agama na rosak. Pah cerai, pah sombong, tatangke pah yang ada argana. Akhirnya melarat bi Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina wa idza afqartuhu afsadtu alaihi dinah. Beda tangkabula je tak pantas kecuali soki. Mun melarat pah nyecok. Mun melarat pah nyupet. Akhirnya kok soki pada bureng cedung ya aning mikir bodoh maling mun ya aning mikir bodoh orang soki sombong mun ya. Hadirin nang ayat hadis qudsi ki purni ka inna min ibadi saungkuna dari tangkabula orang senyembah ke Allah tak bahasa orang sa maksiat mun orang maksiat di kailantur ke Allah istidraj. Jadi mun mbian nyembah ke Allah apa jangan bah debu cengkok apa jangan ngedok dia pacek melarat cengkok apa jangan ngedok mi pas sepeda motor andi etung selani ngetung ki rantai pegek edok leka inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr bedelakar kebulan Allah orang senyembah ke Allah ni lakar tak patut kecuali melarat. Wa idza agnaituhu afsadtu alaihi dinah mun sampai soki sampian rosak agama sampian orang senyembah ke Allah. Guna tak akan ada orang saya maksiat. Mun saya maksiat kesah, soki sombong. Kasalah karena ati maksiat. Orang sikus bekus ngajunan ni gelo. Di Allah saya bahas. Mun sampai soki, empian pah auba cuba. Makle pekun bekus miskin. Akhir empian aroma serenda. Akhir empian tak sombong. Akhir empian ke orang nekat tak abe cuba aki. Cak aroma secak abe apes. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Beda tangkabula lakar bagusan soki soki saya contoh nah para kiai para ulama di mana kiai melarat anak apa mah soki mun kiai melarat si abang ngono pondok apa sih bangun akhirnya Allah soki pite kiai bon kuleban sampian acuan aing aku sekentul ibu kiai keng nyerepo sekalian 1.000 kan kan mak bisa soki kiai ini ketika bisa sampean pondok raja, dolum raja, motor raja, binina. Banyak gua bini drum mun kiai bini. Jadi kabulan Allah hajunan seentar nggak makin nih. Mun bini king orang fokus tak kira antar pengajian. Berarti impian masuk dari kabulan Allah. Takdiran apa saus pasti sampean selangkung fokus ketika ditoh. Saya rasa itu maka bi Allah bakal ikan te kebagusan dunia akhirat mantir sekak ditobadana. Amin. Amin. Allahumma. Pon bertung. Mantir kau leben ajunan ridho ke takdir Allah. Ketika kau leben ajunan ridho ke takdir Allah, Allah bakal ridho dak kau leben ajunan. Mun Allah ridho ke kau leben ajunan. Orang cedung. Mun Allah ridho dak sampian. Napa boleh kuleban sampian ni masuk dek ke swarga masuk neraka ni tak kira panas mun ulai ridun Allah ibeli na boleh hi mun Allah ridho dek kaula ajunan napa boleh kuleban ajunan ni masuk swarga masuk neraka sekali tak panapa tak kira panas mun ikri ridho ya Allah mbian teman mireng kabar ki cek neraka bedekala ben ke sangker untuk nyiksa orang saya masuk neraka neraka kan bedekala kan hi bedek sangker bedekala jengking untuk nyengak orang yang masuk neraka. Mbian tak tuman mikir, ya mun neraka bedekala ya tak kira nyengak kalana karena belunting panas kia kalana. Ya mun neraka bede olar tak kira nanca olar mikir nanca aja pada belunting pada panas. Punten olar ni kata panas masuk neraka hadirin. Ke sangker ni kalau panas masuk neraka. Malaikat ni kalau panas masuk neraka, mi tak panas. Karena olar ke sangker ni masuk neraka kalaban ridona Allah sementara manusia masuk neraka ni kabarengan kalaban benduna Allah dak remah cara nama Allah ridho dak kaul ajunan parido dak ketakdir Allah takdir dak remah abai melarat masabar pasti Allah keng niat bagus kok kalau ipa melarat ala ko tak lim hasil soki palampak hadirin makli sesuai kalaban karidona Allah kok bi Allah beri banyak keng makli beri kasih melarat dan senika jelas paham ki menteri itu ada takdir Allah sehingga ketika ridho Allah bakal ridho ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak maka doa benar bajang ilahi anta maksudi Allah ajunan tujuan kau lebani selain wa ridhaka matlubi seesari ridho na ajunan a'tini mahabbataka wa ma'rifatak maka paringaki mahabbana ajunan ben ma'rifata ajunan makle kau leban ajunan teti orang sesampurna dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma
Amin Allahumma. Pon bertung nikah. Nomor 2, penyakit ate panapa si bi Allah ni mun sampai kau leben ajunan nikah. Penyakit nikah yobu. Mun kau leben ajunan kak dintok penyakit sisitung nikah. Beda yate iusir dari dunya. Bahkan apa kon nyari pangeran selain Allah. Nomor 2, penyakit tak syukur da Allah ketika kau leben ajunan paringi nikmat. Man lam yashkur ala na'mai. Orang jadung, saya rasa tak syukur kalaban nikmat Allah. Repot tak kulaban sampian aroma sa ibrik nikmat ni kemun banyak pese yang kesehat ni kebeni nikmat. Padahal nikmat sepaling raja sama dengan iman ben Islam ni sehat. Anapa mak sehat? Orang ni kemaki banyak pese namun tak andi sehat tak kira tu rasa. Banyak ibese pian pasokim pian keng mun orang sakit. Apa cek kanan cek kapi. Bi dokter tak ibeki. Pak, jangan makan daging. Sampai ini ada darah tingginya. Cek ergo ajam dan lagi getel-getel. Kacang tak boleh, koleeng lo bapa. Mbian nikah samburat. Mbian semak lemak tak boleh, kolesterol mbian. Teh pucuk Pak, tak boleh Pak, mbian ini kencing pakak. Saran pun kencing manis, kencing pakak dihu. Soki, banyak bos-bos di Jakarta kesana. Triliunan hartanya, keng penyakit ada komplikasi. Lo satu rasa, saya cekung aing pote, kula ben sampian enje tandi pese tandi laku. Alhamdulillah ada karena apa-apa. Kanan cocok kepi, gini bangki. Sejenik bini, aku ambu sekali. Pah ngocak, engkau mi lempo ya cek dengan kok ngakan rang-rang. Mereka ngakan rang-rang, jiku kengku lo buambu sekali. Lo apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mata ambu sekali ada sehat. Sehat. Aduh keng mun sakit kak. Mun sakit. Kakanan panyaman ni keng mun betina sakit. Cek kok sapi pae. Keng mun beres kok gereng nikmat. Binin sampian di kemun sakit. Patabu di cek dan seman nyaman. Ku kira bedende. Kaki sehari tak ngakan le. Marah terlalu apa? Marah kebeli terlalu apa? Marah ngakan le budak masuk. Bakso ya. Hanja. Mie ayam kah? Kakanan man nyaman ada ende. Aduh mundas beres. Kulit sedikit mada Pak senika. Bian mobil, tak usah beli mobil coba beli mobil Rubicon. Oh Rubicon tinggi geluh. Alphard, mending Alphard gitu. Memang tak tahu lah onggu lekas mari pengajian. Mungkin nyari kemper Alphard apa bila semari pengajian. Bian beli Alphard ni kasaim belungatos. Saim belungatos ni kemun benga atosan ibu kapi ibu di kerdus telok kerdus. Jadi menempian sehari ngalak terip sehari oleh 100.000 pah terus beli Alphard, nangkin ngalak terip sampai ke lekuk na kiamat. Jasa belum ngatos. Melihat Alphard ni kak lembu. Kurus ni kan ni beban ni bisa abuka bisa soko loros ni kak. Cetak ni bisa ke budis ni. Malah si mudip Alphard ni kak ketujuh ni bisa ke bebe. Jadi orang tahu sama ke atas. Kurus ni ke bebe. Ni nguni orang kak. Pah ke atas tibi. Lembu nyaman. Cuci sa belum ngatos. Keng makai mobil Alphard ni kak nyaman. Makai lembu. Mun orang sakit tak kira nyaman numpak Alphard. Tak kira nyaman. Lah meli Alphard lah sokim pian. Tompak Alphard jadi orang lebih penyakit. Cek jeraja penyakit dah. Tak usah apa kanker, gagal ginjal, usus buntu, liver tak usah jeraja. Tun dua. Tunggu baik bengkong kacer, tunggu baik bengkong kanan. Tojuk ke Alphard dah jadi ya. Keluar dan nak bercekulungan. Saya tompak Alphard. Keng mun sake Alphard ni kata ikhlas nyaman hadirin. Reng cedung dan nak juga di numpak deng ekol. Nggih kan? Beri numpak ekol. Mbian sekakan tu. Ada ketujuan dah tujuh ke besi. Maka itu keluar kelantar. Pak kundai. Mak bisa nyaman sampean numpak deng kodeng. Situng ala senah. Polan se. Walau makan sederhana
ikan asin sambal lala. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Satu sini, satu sana, itu sehat atas bawah. Cihuy. Cerok norok. Kin sro mulai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan hadirin tak rangkorang asli sekorang korang ngakoh kapa paring Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ni tu saya bahas lain. Akhirat ni kepada situng orang ibadah 70 tahun. Lah ibadah 70 tahun itu dia mau dimasukkan surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, dan gula lo masuk surga kelaban rahmat ta'ajunan. Gula masuk surga kelaban amal ibadah dan gula. Cak gula ibadah 70 tahun nikah abid, pai masuk kelaban rahmat ta'ajunan. Keng mak le toras sakahasal ibadah dan gula. Allah pahmakon ke malaikat. Malaikat coba timbang. Ibadahna orang je. Senyembah kan kok 70 tahun. Coba timbang bentang nikmat bikok saya bagi kau orang je. Ketika timbang hadirin, saya timbang dah ada nikmat Tinggal 2 ni saya bagi kau orang ni. Ben ibadahna orang 70 tahun ke Allah. Ternyata ki pakun bereeng nikmat tinggal saya bagi kau orang ni kah? Tembeng nyembana orang ni ke 70 tahun dek ke Allah. Ni kah cuma tinggal hadirin. Tinggal kula ben sampian ni kah hadirin yang kui berapa tahun. Lo nak kena cas. Tak luang pacik. Nggih. Kula ben ajunat dah boleh saya lain. Nyabah tak usah isi ulang. Mbian LPG 3 kiloan seminggu tak ada. Mun pahnya benekin isi ulang hadirin. Mun pah tak ada tempo na tedung ku tak mati ku leban sampian. Tak temu. Bener. Aketip tengal ni ku leban sampian, aketip ni kala. Bisa aketip tibi. Nggih. Tak usah apa aketip poreng. Aketip tibi boleh lalak langsung aketip. Mun pah ku leban sampian aketip nakin paketip ku leban sampian ku tak pah repot pengajian. Jadi kuliban sampean bergelak pengajian tak bisa apa kepai. Aba ongguan nih kata rek. Kuliban sampean kata tuan mikir gini. Akitip nih akitip tibi, boleh lalak responsif, spontan. Langsung pah akitip lopot lalak nih. Mungkin kan? Nyabah bi Allah kula benajunan make tedung pakunta ambu jantung pakunta buambu dere akili pakunta buambu make kula ben sampean tedung fa bi ayyi ala rabbikuma nikmat sekem masih tak ya aku abi sampean saya gendekakin cak kula benajunan bi Allah ibri bibir edel ibri ikiki alhamdulillah kiki saja raja pah tak padeng gara-gara bede bibir lah Dembian cak semikir karo lipstick atau tak pikir mun pah ada bibir ada iya ring deh. Tapi sangat kulipan kiki na pameranya sakadinto mun tak bisa alipenan kanang ki kan ibri elong ni kebi Allah lo benga 2 apa minta ibri situng baik ibri 2 mun situng apa pengkles mah pakun bisa arokok keluar kokos salaja deh ya ki beda serban betang ki mun pah elong lo benga ning situng mun pah peng situng arokok tak keluar kaya elong keluar di kopeng deh ya elong ser deh ada ngertok jawaban apa ini nikmat kudu ban sampean iki napa ki bi Allah nikah paringi bulu kece nikah untuk ngegelala mangkana cek batambai dia yu pah tekai tambai bulu kece pasangan sudah iya roh panake itu pecek melarat dah targa pengajian pah sepedaan nyetir tibi berperangin tengah jalan dah iya tambu sekali mun sampian afu tua pasang mun sampian amantanan pasang keng mun entar ke pasar je angkuy kula mun rok pasar nemu ring bini ngangkuy bulu kecek pasangan do pana ketep kula engak kali musim pasar
Alis ni kai beri bi Allah mun bulu kecak untuk ngakelala. Bulu kecak ni kai beri mak le tak solap. Makin pai cokor e patada ni kan. Bade sekaro e cokor e pakari sidi arap le manceret. E pakeni. Bade sececer mbet gule. E cokor e patada sekali. Kapan tak tidak sekali payan le e pak atasan. Ngale pondasi. Tak cocok di pengiran caglem pentong bentis suri bikok ke kemarin. Ngale pondasi tak cocok ning merahnya apa tidak sekali bayar le ke atasan deui. Alis aja cokor buk faidan alis ni kampian mun ngabes mak le tak solap. Orang ini kamu tak ada alis semun ajeling solap. Tekku orang seumur 90 kan alis tak ada keseronto. Tekku mun ngabes mun ningali ku tak tambah alis ah. Apa le yo. Ada ke kaki. Ora Allah. Ora Allah. Ara apa le? Mangga namun kiburian. Ke di kaki apa? Ayo berkapi. Allah tepak kering apa dinari. Toro kadung pepe bernalema, cek pepe bernalema kak. Mira kuning eping dong kerbeteng. Pala tahu ring tantem gabungan ajem bro. Allah. Iki baka acara pengajian ndak iya suap. Pelangi benak kanak ini tak bisa pai kepai paham lewakili lebur pelangi. Alangkah indahmu. Nanti suruh mulai kadek aja. Ya, bis nari aja. Ri, mulai ri. Ya, le aja, ya. Iya je mulai aja. Ri. Hoi. Kula kumun pengajian beda kuli cak kiba je. Ngakila. Tangkan ceri deh tak mentangkan ceri iya tak iya kak mentangkan ceri saya biasa semun bini gue tak mampu pak kalau bingi bir ke banyak sepit ke atas nih ini pagi bir ke bawah mun sepit itu gak pak ke terminal pada tengkak padang betesa teku mentangkan ceri bu ku tak saya biasa tengki kak iya sarung malah pengibir tuh kok padang betes ah. Apa? Siapa udah bentang betes kir-kir kiri pak. Mending dia mau dipetahu li burungku betes ya. Topo ibu. Huh? Baca kok dina. Jadi kimun jaga di budik yang kami aja. Iya penempian dua aja. Ada harga kata abu ngedok begelaknya. Mana kita selain mulia aja tak mulia dicurigai. Ngapain pes keh kok? La haula wala quwata illa billah. Berdering ke pengajian apa pesan? Mbian niat ngaji, apa niat akemia dan nari. Aduh letak nuro. Letak nuro kemi. Letak nuro. Senyor wakil lah siapa? Ini kayaknya cerok norok kakek. Jadi nikmat Allah ini luar biasa. Thank you kak. Nikmat Allah ini luar biasa. Tori akoh kelebihan syukur. Alhamdulillah. Jam'iyah solawat napa nih kak? Jam'iyah tahlil dan solawat. Laskar Pemuda. Alhamdulillah. Makin abudah kita syukuran setahun sekalian. Sampai gelak ke sedepak sana patolo-polo. Telok. Laskar Pemuda nih kak. Alhamdulillah berarti kompak pemuda Cedung nih. Tepuk tangan untuk pemuda Cedung nih. Alhamdulillah.
Senik kalakal. Jadi mun lagi model positif nggak nih kampian itu berarti calon-calon penghuni surga. Amin. Nomor 2 cedung nih Pak Kelibun tak usah aku betir 30 tahun 40 tahun sebekal dateng mun le pemuda ada fokus nggak makin cekik model abadaki pengajian obeng raja tak iman untuk acara taat ke Allah maka 20 tahun 30 tahun cedung nih kecung bagusan pole anapa karena saya tua 30 tahun pemuda-pemuda makin segus bagus ibun berek seleng celeng jo kalampina orang Kalampina deki bayam mbak model ni tak ni nganu tak ni jokot ni ka berkah dicontoh deki sepora gak sepora jangan hadirin ten gula compok pada abad aki kompolan ten gula datang ke kesegula adu jimin ten gula jimin pah usul ekas beda obeng ben setiap perkumpulan nikah paling didik 1000 anggota nasi sekitar 30 Pak Polo tapi paling didik 1000 makai abri seket lo etapok enten lo napa yang paling didik 1000 jadi perkumpulan 1000 oh bengak kumpul banyak perkumpulan gula nikah solawat ben malam Senin ni compok nikah lengan le sini kan nikah makin beli salon pas beli labun beli ting are beli terop beli lama jadi mun dari sekitar compok nikah beda mate teropa gratis labuna gratis ting are gratis ampun siapa pagi termasuk Holy Yasin seacara menikah makin labuna la beda buk kula labun ala berde compok ting hari nalai siap pagi tinggal ada tek pemberangkatan apa cak gelak tu kau embian makan kada apa tidak gelaknya kula mati agak ada nih aku lagi umur 36 bin lagi setengan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Alhamdulillah Pak bisa berdaki acara nggak nikah. Menteri istiqomah sepen tahun. Menteri terus semangat amin. Bu, mun lada nguda nih kakak bu. Pak andi pengatero ada tak tetin. Anapa? Semangat soalnya mun kita nguda ji. Sesepo katin apa? Apa ring doa, apa ring pamangki, apa ring pendapat. Sesoki tak usah alako abri pese boy. Sebelak ti nama kita alako king mun bede serok nyerok tapok deh. Kita ti perjuangan ni kepada kelompok ya. Mun se ustad norok kelompok Gusti Kanjeng Nabi sama depak deki. Mun bagian sesepo-sepo norok kelompok Sayyidina Abu Bakar. Tak usah alaku abri pendapat abri pemangki. Sayyidina Abu Bakar ni kasepo tapi ahli siasah. Jadi beda apa pendapat di Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar norok alaku. King mun beda serok nyerok langsung urusan pate deh. Langsung urusan pah potek ya dah kebuang kelum sabar deh. Nika Sayyidina Umar cerok noro ala kok yang mun beda serok nyerok beda selanya lalap langsung tentos colong nika Sayyidina Umar beda Sayyidina Utsman lo pate pelak acarok pada ben Sayyidina Umar Sayyidina Utsman keng nyak pesenah beda panap nika sabri pendanaan nika bagian kisokina Sayyidina Ali bagian dengo nika enggak seleng-celeng ju Sayyidina Ali juga pendapat kilo pati pada setua acarok kilo pati pelak dunia kita pati banyak keng semangat dah akhirnya masih dan proposal long polong pesena pese banyak bedaki acara nggak makin nikah mun la polong lemak ni bu al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tutminun najah bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi bahkan nengki nikah kelompok para asatid Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali lemak nikah mun la polong teka hajat odik nikah la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah cak ampo congocuan cak paling patangin nama kita pada karena Allah ibri keistimewaan polempol cak cokoco maki dak pande nikah maki dak pande tukang ngater kiai mun bede kiai nikah sing ngater maki dak pande nyereng kiai nyereng deh ya nikah maki paling renjang cak pangater kiai dia menjeding dong kata mor kiai kimbian belok kiri muntak ipotek bi kiai teken tek redek kene salah kene pande cek coko joni ke makini kene beda tugas sekia kopeng mun ketel ria saya makan nih kemakela ampo ngater kiai cek pat masuk ke kopeng kurbuk kopeng oke kan nikah untuk netu sakancaan nikah kiai nikah keneng na selok nikah nikah pecat tadi pemuda bi kok kemarin
Niku untuk main dek iya kan perlu saya tengah iya. Main tek cetek dulu. Main lekrap perlu ndak saya tengah nyel ada rumah. Terakhir. Oh, Pak mulai. Engkau rangke. Mayu yu. Hah? India. Ab kiya बनाए तो दिल क्या करे. Cocok kok. Benih tak boleh nyanyi, tapi sepenting nyanyi, nyanyi bagus. Thank you. Berarti solawat ini kan nyanyi, tapi kan nyanyi bagus nih kak. Ki. Rakat aina ya syauqan wa li tayyibata dzarfata ishqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad Assalamu alayka ya Nabi Allah ya Rasulullah wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Kan apal teka allo-allo nedok juga. Tina kor lapal make allo-allo beriya. Cak terkadang makin lagu nih kata itu berbeda tema. Lambek nih kebeda lagu. Lagu nih kelambek saya lagu Ahmad Taufik terkenal lambek Arafik. Le lagu nih kayak kebai cak pun guru suhdi Martapura. Lagu nih kan diperuntukkan untuk menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagu nih kan untuk sanjungan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana hatiku tak merasa bangga. Orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nih kecil pun saya maksud Gusti Kanjeng Nabi. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Yo makin pepe kalompang. Bibir ceruk saloni mi semadu korang akebayan cukemi. Selagu untuk Kanjeng Nabi ni Kak Yoba. Kalagu cinta, selagu cinta Yoba ka solawat. Dalam lagu India senikah. Ham tum java honge. Nih ke lagu cinta apa yuk bakal solawat terkadang. Ya Rasulullah salam. Allah salamun alik. Ini secara makna fikih ini kayak hukumi murtad hadirin. Allah salamun alik. Allah salam keselamatan alik atas ajunan. Ya Allah mimpian menteri selamat ta Allah. Allah nyok lagi selamat. Berarti pemahamannya Allah ini bisa tak selamat secara hukum fikih. Ini bisa ikut caki murtad karena fikih ini kah kunna nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Fikih ini kah bahas zahir. Mun secara ate taruh norok fikih ini kata sawub deki. Jadi ini kata baliknya. Jadi benih tak oleh nyanyi sepenting nyanyi ini kus bagus ngak gelak lagu nak kakak bukan makin lagu berlebur ding kakak. Kak rumah. Keretan ke sabuk. Oh, dok parja, keng lain pak. Leh, kan lagu nabur lebur mending kakak juga. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak mencela. Mau pian tak mulai gule semua dia. Aja. Mulai di. Terakhir pertolong mibah mulai. Walam yasbir ala bala'i ketika ibri musibah tak
Tak sabar. Mangkana orang bini laki na mati. Pah nangis aring jering ni hukum haram. Nia meratap nunjuk aki sikap tak ridho ke takdir Allah. Selaki kapan mati pah blunteng. Kakek kan beda biasa kan? Kapan selaki mati pah gulu etanian, pah Alexer aliyer aurjit alenteng meledak bumah dayar. Pah teng blunteng nyepit kalampi agun teu obu nikah haram karena sampean nunjuk aki sikap tak ridho ke takdir. Keng tak langkong torai kiring jeduk torai. Mun bedereng laki mati pas si bini nangis ateng blunteng haram tak abid saya lagi ya boleh. Kulo ningi benggalan mun ikan tusaraan ribo tongan de. Mun pahating blunteng kang blingkang kita oleh 100 hari lah ngupload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin. Mumpung aku janda pirang. Eko. Pak Hibri caption lagu. Hai serba salah. Jikalau menjadi janda. Kemanapun juga orang curiga. Nasib. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ampo tak gelum ala kepole. Ketika saya laki mati nangis cuma rebiri kasa. Ya bahir wajib nangis cak laki mati. Cak anak munduk nangis. Nangis karo rebiri kasa tor kadang make epen tegen pak kali ampo tak ndek. Kolok dadi lek enggak kakak tua ampo de iya juga. Penangis kalau keng nangis. Tak nyangka lek. Tak nyangka. Sakit apa yuk? Sakit apa? Lo sakit. Lo sakit cak malu bagi odi lek. Maksud saya mati ki laku buk. Atau pak kering apa dinak di pajak saran lagi. Masalah Allah. Hes, mantar betul orang sididok ke takdir Allah. Tadi betul orang syukur kan nikmat Allah. Tadi betul orang sabar deka. Lah amin. Oh kita ibu calo ke amin kado. Sabar kamu musibah saya paringi Allah. Amin. Dirin terakhir kula abak ta siwak. Siwak ni keding majelis taklim, ding tahfizul Quran ding kas. Siwak ni kargen-gen 5.000. Benih gratis. 5.000. Mun ajunan kasukan mau bangi marine apa keluar lebih kula. Polambian ki beda karen pesan. Ana apa kula mak ngibe siwak mi tak jual selain. Nomor situng hadirin. Siwak ni kai dalam Islam. Kanjeng Nabi sampai ada laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Cek saking tak takut membredak kata umat siwak ni kai wajib pakin. Kanjeng Nabi ni kalau teman pegek dari siwak. Faidana siwak ni kebanyak. Eka koko ka kiki, eka kuat. Lok lekas ngol-ngol reng sa siwak. Nomor 2, eka senengi malaikat. Nomor 3, eka cerdas. Nomor 4, maelang bau na lesan. Sampean mau tak percaya? Cek kena tedung ki lakukan lesan tak nyaman. Sampean pahas siwak. Taber bau na lesan ni keben siwak ni ketaber hadirin elang. Si nomor 5 faedah siwak ni kasi paling pokok orang sa ahli asiwak eka kempang sakratul maut nya besi keluar nikah tak keresah banyak nang kitab cerita sampai orang mati tak tahu cak abang mati dari barokah siwak ni eka kempang keluar nyabeh keng orang banyak salah sangka pulan kocak siwak eka kempang keluar nyabeh beda orang mati tak lu mati pahingal aki siwak itu rot waki kanco olok ong deui benih mangken ki odi nih apa aja ngasiwak ngaji asiwak sampean deki mun ngobengi nih kebuka bi sampean buka separuh cek buka kebi mak lihat tak lekas kering koncong deki tete didik pabulus bosa be ipa bejengan ben abejeng asiwak manter bi Allah ipa gempang keluarannya beh nih ke benidik kula nih ke siwak nih ke ding majelis taklim ding pondok dan kula saya ngap lagi Quran nak kan ipa gratis dadi mak lian diikas kan kula lok kira koncongan tok kan beda ambu legu kak jadi mak lian sampean diikas dan gula jual ni kan 5.000 siwak ni kemun iluar akati kan 12.000 dan gula pada didik sepenting lancar karena pian mun 5.000 tak kira iman insyaallah pian pahadebu abuh kok mi tero ke siwak keken kok tak andik PC pian umpama tero ke siwak keken sampean tak andik PC tak usah meleh ngalak tak napa kor ka seorang mun pah kapi tom pestang siwak dak sekali coba buka aki mobil ni kali budi ni ke mobil gula lagi
Buka aki dari budi nih kah? Penta aki kunci nak ke supir. Kunci nak penta aki ke supir dan gula. Nyon tolong cer-cerak kini ke argen-argen lemah ibu. Saya nggak tepat kamu bila orang saya buka nih kah? So ada dua nih kah expander kepi. Penta aki kontak ke nyon tolong panitia deki cer-cerak kini. Kamu lagi. Mulai ada dari supir gula. Alhamdulillah. Detik ko abi ini dinak fe muncul. Munsupir lah mulai kot. Mayu lek mayu. Tulis 0823. Ada ki ada. Ibarat ada je gila. Sare-sare. Saya pakai ngibu jemaah bini situ. Ada saya langan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada buru-buru dah maka. Mak tegur sari pun bara. Hah? Pulangi cok ta'al pula. Nyari la'ang. Mending cok ta'al lah. Ini kan saya kocak lillahi ta'ala ni kan. Ini kan lillahi kan di Allah ta'ala. Ta'ala di Allah pun kada di Allah kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Buka aki bagian pasukan hitam. Nyon tolong cer-cerak kiki. Deki sebab ke bini beda pasukan hitam kia kan. Minta tolong cer-cerak ki. Bini senyer-cer binian, laki senyer-cer lakian. Mun laki cek masuk ke binian, takut sarung keker pas siwak ke deki. Atau kamu nyepetek kini ngetek kaki you. Tore pakai kanto, langsung ki berkanto, langsung ki berkanto, langsung ki berkanto. Ki berkanto cek buka kaya minta selak kaya. Ateng kanto, ateng kanto, ateng kanto. Eret ateng le. Terus ki berkanto, ki berkanto. Kanto nih. Kanto nih. Dia bagi kebinian boleh, bagi kelakian boleh. Benih sebeda ni keleme ibu ki beda edalum ni kan. Mun bahasa ni keleme ibu kemet bendal modal gula dak sekali. Terus bagi kebinian speed terus bagi kebinaan ini kalian sambil cer-cer. Terus cer-cer lagi, nyon tolong saya kasukan ngobangi ini kagen lemah ibu. Buka. Tukang buka tibik bu. Tukang gelang je buka lagi. Speed badan tak nama. Ini kagen lemah ibu tungetungan nikah. Sambil maca solawat, minta tolong hubun Nabi solawat terang sareng ki. Nikah sambil cer-cer tu deh, bagi kalagian, pakeluar kapi mak lekas lestari. Nyon tolong bagian pasukan hitam. Nyon tolong tore mak lekas lestari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Seorang ngalak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Langkong sadia ki PC obe emas para rabu dopre tak sibuk de kaca-kaca seapon abento langkong sadia ki PC obe emas langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Motor sekelangkong sinolongi saja. Panitia pasukan hitam motor sekelangkong sinolongi juga ibu-ibu iu-iu sekelangkong sinolongi saja. Terjukan ajunan semobangi motor sekelangkong mentir tetilan-tilan keselamatan dunia akhirat. Nek cek. Nek kedeki muni buka kak cek buka kapi mak dita alkas kereng ki. Karena nek abau tajam siwek nika. Jadi saya buka bun konco ngedok panganyul sakoni saus siwek nika. Jadi buang plastiknya panganyul dedik tete cok koncong sabe saja dia panjenengan ben abu aja nggak angkui mentir tetilan jalan kau leben ajunan kempang sakratul maut bingkengan amin amin Allahumma amin sekak dintoh si bisa ipada pak korang ben lebina dan gula nyuun sapora cita dek betis epon sebagai kesimpulan bitan gula ibeli napole hadirin kau leben ajunan seta andik sepatri tok ketakdir Allah seta asyukur dek kanikmat seeparingi Allah saya tak sabar dak ke musibah saya pada ngaki kagaul ajunan sebagai ujian maka kau leben ajunan sareng Allah kak dintoh sepertama yusir dari langit dan bumi bahkan sareng Allah epakon nyari pangeran salainah Allah subhanahu wa ta'ala paramila kak dintoh semoga kau leben ajunan sareng Allah epa selamat tekapi amin Allahumma nyuun sapora kita napa tak kira hilang nih kapakun kan dia kaki pada doa bareng marina. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lestari ki. Lestari kapi. Kira pikiran tak kok tak nyapu apa aja. Kan kita sholat kapi asran ni kata ki. Kita sholat dia kan beda sejauh.
matur sakalangkong seteja menter sareng Allah pada alan cengo moriki ter sareng Allah epreng nasihat tur selamat menter kau leben ajunan tak karo apolong itunya tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan menter pagguna apolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Deki manabi lestari papolong dek ka dintoh seteja matur sakalangkong ajunan saya nolongin nyari ceraki matur sakalangkong ajunan saya ngobengin cukan matur sakalangkong manter pada paringi belisen. Oh matur sakalangkong ajunan saya tak ngalak siwak tapi aparing obeng matur sakalangkong tertiti amal panjenengan sekak dintoh si bisa pada pak manabi beda bener dari saya pada pak kebeneran mutlak fadl dari ajunan Allah manabi beda salah kesalahan murni umber dari keendengan ben kebutuhan pribadi nyuun sapora ben nyuun pelersaki nyuun cakin ceken cek gelu mun tak teke itutup kala bentuk sampurna iki jadi dan tek doa mali acara kak dintoh sampurna. Nah langsung doa ten gula punten mireng pah tutup kala bentua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. اللهم إنا نسألك العفو والصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك رضاك. اللهم إلهي أنت إلهنا يا الله فارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.